tai foki kia te au, ta rotu. Haere mai Laumalie mauni oni, haere mai Laumalie oni, haere mai koe tau kako o ngau hiki ma Tolu. Ke hoko koe katui te awhiona, i mua whawata mai, alo, Laumalie mauni oni, koe toko Tolu, koe tahape, e mehi. Koe whorowhora i me kamata ke tā rotu ma whawheta. I Sapate whamanan koe tau Taha'i Otua. Koe tau ngiau ono mo furu maru a o himi. Tolu ono wa e ma oni oni tui dokta. Kai e ma pongi pongi o kuatue. E ma oni oni o mahua. Koe tau Tolu, koe tahape.
ko'y Tolu, ko'y Taha'i, ko'y Tamay, alo, ko'y Laumalie, oni. Ko'y Tamay, mafi, ko'y Otua, iyo, ko'y Takapo, kaya ko'y Laumalie, kafio yung maluto-luto nga. Ay afio na nakingaw lang ipumaman. Ipakanalabat iyan ay nalay ko to at ipakahagi ay mafi. Mafi tayo dua. Ay ngaw yan pahinga tangata BF mo dirigel. Ay hog yaya Laumalie mo uwi ko Laumalie ma audio ay afio na. Kaya hog ko ay fumo mo dirigel mo uwi. Tafa ka ingo-ingo ay ko BBC. Ya hoko ay pahingaw ay tangata. O tumutumoy ako fakatupo. Imagino ay liray mo kobi. Ya mawafi me kobi. O tuwi kia yun. Kaya kung fawe magkalangata hangin ko yung mamatu ay mo ay tapu. Kaya ke napusi ay kinawa. Kaya mole ay palong besi di mau kuyo tubuka. Di mau kaya kule angal afiona di mama ni natin na. Kaya no po ay pahinga ay tangata kaya mafatua meri kaamo teke toyo kaya tuwa ay mator ko fana. Kaya leo mo yung tuwa magkalangata kaya mo yung mafifay kaya magloto mo fakatao mau tayo kaya na mau filiman ako mau filhom ko Otua na kay tuli mo man peho ko fa ya umay ya Sione baptizo kalau kita fa fia na eu kia mau to ke mau fato mala ya tafoki Otui kia fiona ya baptizo ay mau Tolu at ya bay o Laumalie o ngam ki Tolu o whanawai a. O hongo mai ai o alo pere o sisu kalais. Na ke hoi fua ke hoko o whakamopui o mamani. Ke ne pekia o kuhuki mau ngahi a ngahala. Na ilau ki Tolu o whanau. Whawhetari ai e mau mo'ui ko mau kau ke ka lot whakaristiane. E mautui ko alo e afiona ko Otua o puke taha pepe a homo alo. Kana homo mai ia kau ko ko meri. E whanau ia e Laumalie ma oni. Pe a hoko ia ko e lami kene ki laha ke a mamani kotoa. O ne pekia pe a ne toi tuku wili ai aho Tolu. Ke whakamo oni ko Otua ai afiona Otua kofa. Ya hiri ai aho nai ha ha ke ai o alo ke foki ki a te toe. Nai kai te mautue noa pe li e kina. Kana ke mea au whaki mai o Laumalie ma oni ko Otua. Ke whiohi tu ma o mai whahinga o e tangata. Ke ikai ngata pe i a sisu ko alo i Sepsalema. Ke a Mosiptea. Kamihiko ai Otua ko Laumalie ma oni. Ko whebe ha potu ke mau iai. O iai ai a Fiona. E pa whawhita iai e awha a toroa koe. Ko i Sapate o mau whakamanatu i ngai whalelotu o tau Kalesita ko toa pe. Ai whakamamawhaki ai to ka te ride o e Tolu Taha'i Otua. E neo mo mau whenga te mahino. Ai nau ko e Fiona. Ai Otua ko Tamai, Otua ko alo, Otua ko Laumalie ma oni. Ai kai peke mapupusia o mau whakangata. Na koe mea peke mau ilo, o mau tui ke Otua peta. Ka uha mai i he toko Tolu, ko Otua ko Tamai, ko alo, ko Laumalie ma oni. Ko ia ke mau ilo, ke mau mahino. Ia lava e whahinga o e tangata ke tui piki tai ki a. Koe aho ia ko e ni. Sapate hono ua. Koe onoi mahina o e tau koe. Ko mau foki ki Sione pe whaia e mau lotu koe whawhengai ki a Fiona. Kau mau lau monu pe mau lau tāpua. Ko kuna whakapaka maari e koe pe au ke lau mo ui ko
mai ne inoki. Laumalie pea e ke tanu amo e whana makoki. Le lei pea mga lahi ka māputu i uo. Whakawhetai ki tangata e se tuata pia to ia mono whare. Ai o se tuata malo no i pautaha ki na matu protu molo aku mona whamiri. Singahi tamai, ka umaha singahi whae. Ai talamou pea mo e whine mui, o aku sia e mau whanau. Mo e whia mai ai ma whanata mai te no tui e au tapu. Ke mau wheniro aki mo ui ke whae mau kiema mo lon. Ke mau tari ai wholofola ai a Fiona. E ko e fufunga mo ui. Ko e rea au bobo. E ko e rea au whakau. Mau hanga ki a Fiona pea mo lon to whawhita. Mau kore whamole pea o pete a te mau ngani a mahala. Kai puri peuka te a Fiona ka kopau ke whakahaa ki ho mamutu. Ai pete a te mawakahala ko mau wheia. E arata mai te whamole ki a nge ki mau tonu. E a toi ohi ki mau tonu ke lau ko ho whana. Mau whawhetai koe a koe. Mau kau whakatai e iwa pia koe lot. Koe ongo me tu i te whaa ngai whamiri o e siasi. Koe leo pia o e whia me whawheta. E mau tūta mo ui ke mai o anga Malanga o e tahu koe. O kumau ke ina sipe e mea o whafungani koe mana mau e mo ui. Mange koe tuia e kau apostolo. O koe pe e o tua nā ke ngau ki a univesi koe. O koe nā ke ngau ki mau Tolu. E au tau pe ke mau whawheta. Io e nā hifo ho alo koe whakamo ui. Whakamole mole ke mau ngāti anga hala. E au tau ke mau hifo hale ia. E nā hifo o Laumalie. Ke ne hanga o kinoni mo tataki ki mau Tolu ki e mooni. E au Tolu pe ke mau kua tu ki a ki koe. I e loto hounga ia. Mau whawhetai e o tua koe a koe. E a moe ngahi ne nei koe ngai tāpua ki nasi ai ngai whamiri o i siasi. Nea o pingai ke honge whaina taa e hala whanunga. Nai he mau tui whapapau ai hawhio ai a Fiona i o tauni. Anu e tō kai mana ngai me a hono kotoa. Mau whawhetai i ko hia ko ngai ne lei. A ki nau tōru nai hono sia o nau mahi ka. Ai mau whanau nai whakaosi me he a ko. A ki nau tōru kotoa pe nai hono mai a ngai kāpua ki e ngai halawa ngai poka keke. Mo oli ai lau ai sāme. Mo koe ai whauteni o le rei kotoa pe. E ko mea ofa le rei kotoa pe ko e whou mai me e a tau pe ni mau whawhetai e a. Pawanga te o tua o kore whamole mole. Kone toi huwha ki mo whai tāpue ki nai ngai whamiri o siasi. Mai tāpue ki nai se tua tātau mālo whamiri pere o kai te mau kawhata. Ia ka whaingata ia whasino ala mai o ni mawhi e whakamuku ia pe whakanau. O mihai no ia o ngai whatungia e whamiri pia mo siasi. Tuki nau ki tuma o i e tui wa whalala ke a Fiona. Whai milangi na hona o whai tāpu ki nā pe whamukia. O hanga tū ia ko tō se tua tāpu o hoa me whami. E whamala ko ku pia mo te watu o hiki ko ia ko ia e a Fiona ki nau mo ui. O kore pe hi whola maare o whai tāpu ki nā. Ki ma pe haloto lahi ko alota tō. O ui e a Fiona e tāpai o hiki. E tu whaki a e o ma o le rei. Mau kepi a me o tua ia ku ia pe ai ki tō kamano mui koe. Ui mo ui ai ai ki whamiri. Whawhetai o tua ko ia tō se tō tamalo o. Whatahafi na mātu kua tūhoan. Whatoto la ai o lot mātu o ni o ea Fiona. Tūwhene whai me langi na mga tauhi. Ia moi popo. Ai whamiri pe moi ngāi whatonia to toa me. Whalala pe ko i ia Laumalie e a Fiona. Tene hanga whakaikia whakamo ui whanonga whawhemari. Leo mo koe tō matoto la ai e lot mani o ne a Fiona kai hangoro ui. E koe tui mo whalala ke o tua mafi ke to koni. Ia whai o nā whai tāpu ki nā te whamanuia. Hanga tō ia whai wāri a ki nā. Se talasi tini wafitu yama. Tino kai uma ai singai tamai ko tō pe o e siasi. Kai tolo ai a ngai whamiri. O ke ia e a ngai tamai. Tu peni
veo tua dengan tamayo fina. Opo pe po fatakyo na fatomia ni family dia masias. Mai tapo kina be family dia. Pamanga to ya singas pa evita. Pineta tamayo 5,000 silatu fanga. Se kamato na nafae. Mawino yo tua kana nawe na fai. Nawe pula. Kalau mau kita angaya family ya sae. Sama mga puas fanaw. Kita fakir Sapate. Ya untuk lagi baton. Maloloan Sapate. Kalau mau pagi ko tamay ya mo fae na yo Sapate. Ako le me tua. O bihay ko di man. Mami ko na tawa helita luas kita ko fae. Itu kita ke hope ko na fae fika. Ay lo fale si así. Ele nga we ma fale. People to go with way. Ay tapo ikina ke family dia. Ege mamangan. Ya kita mau pe ko sinemusi na panau. Ko na niya kihe. Kakala tao tiny. Wala yung ane materie me fai ay ke afea ay ma panau. Pag mauko le pe ke afio na ke uno mai o mama fa mama dia kinauton. Kinauelo mo tua ofa ay afio na. Kaya may ayat sa kanta. Leon mo ay ay Ulu'ave mo ay may anaman ni Goy. Tapoy ginagdol kaya may manege albay. Tanagtuy pala kaya Fiona. Ang ibang kala o apostolo. Ipakapapa di tamay pero may faela yun ang nanaw. Mapapitay ng kunado ay fakta sa katukoy. Ginagdol na sa kausya. Kaya laka nga ay halafono nga magkore kayo dua. Kinamawa malolo, feel my family is sama kwen. Afia may feeling beta tawa mo ang Fiona. Saka tua may liye kung nando lang ay pula-pula, ano to fare mo siyasi. Hindi 5 may mga taong Tolu. 5 may lagin ako na 5 tapo kina ka family niya. Afia tiya po ki ang kwen. Hela ay siya ni Finaka mga Kalesita. Hega Amerika, kaya mo pentingin. Ay omi ay po ako ay hindi kayo magpaptay so yung sinuhamayo ay ang yun. Kau patabi ang mga family. Kung itaha ay tokate, hindi ang tuwing yaya siyasi. Kaya omi ay fanaw o paptay so. Kaya pakapok yan hindi ang yun na. Kung may ofa, hindi mo ito farin tinaw mo ito farin kining. Ay mautuloy pararaw kay hato ikaw hirang hake pelakang. Pagkukod ato na sito. Tubig kay Pairay, ang honotewi ay kita masikoy kihage hamate aki. Kay Hoko, hoy fuay afyo na kiye ke pongwi. Tapos kinain siya niyo ka matresia. Kaya ko'y popo kay fanaw buen. Fai pero tuwa obya fanaw kiye. Lotu kaya mo'y siyasi. Kay pangin ko tala na fai sisu. Ko'y fanaw pare-pare ko'y pakatay peya. Ko'y puli ang nawa siya. Ako rin kayo tuwa may pakatapoy. Ay muuwi. Yung hege kita may kay ko'y. Magkaw kataha ko mga payo. Moyan kaya Fiona. Ifay pepe lang yun ang pakatapoy kina. Kaya umaamalita ka mameli family. Iowang tugtapo sa kalamay. Mawangan ko yatong nato kay maukaw katahay sa iyon. Sapate ko sina Fabiano, kaya mahuto yatong nalinaw. Ako mystery ay ang Fiona. Ay muuwi, kaya mo tapwa kaya ang Fiona. Ikaw katahay ang tapoy. Imaw kay FIFA ka mo ni at. Ay mak, ay ang Fiona mo 5 pa mo uwi. Ay minigil pa puputo. Ay mga manamahin. Tala na fire sisu yelo kiyo na owa na puto o moto. Tuwi pindi tayo kinagtamay kaya tuwi pindi tayo kaya tiyaw. Eko ko'y pe na kihifo ki mama niyo kamooni kay pari na ay kanata. O sisu ay hala ko'y mooni kaya ko'y uuwi. Kaya kung mauloto ko'y lokiyo tuwag mo uwi. Ko'y tuwag ofa. Ko'y tuwag wagmay. Ko'y tuwag masiyo yung mauloto na. Ko'y ang kaya yung mauloto ko'y magbuo. May tao lamang ang family ko tabi ay community ko ay mabubuhay ko ay ngaro sa kabiskan sa kondisyon. Ito fatya ko ay mo mulelay. Kaya yung
mau informuan ito mag-ifari at po. Yang wala nga hinong ang fight ng pag-ituy peke mag-fama informuan. Ikay ke awa, ikay mole, ikay tuanoa. Ang mau informuan ito po nga. Mamaya may fire ito ako long kumanapay ang yona. Pakamunong iya. Ikay ito makiyatong ang tulong na lang po nga tanan. Nagwaya yung tuwa ay mag-uwi ang boy. Itong dahil yung tuwa ay mapapapawya yung ang tuwi. Kung tayo ay leape, nasamahan, yung mga yung mga osa, yung mga tamas ng mga, yung mga tawag niya yun. Pakahaya yung pagkakayong tuwi niya yung tuwa ang kahabi. Ang pakainisin mga yung sisuguys na hindi ko gawin ko ng opa, yung mga piosopan. Yang ihat, pagkakayong pio ni Laumalie maakon, kung mauliang mo ni mauliang tuton, mauliang maukata, yang mga fight ofa. Kung imisiya ang kakay, so kunaw inasi ito Taha'i Otua. Magkano-katoy, inuwi sino katamay mo Laumalie. At yung mga buwan yung kaw na nga buliyan mo nga. Kung hindi yung mga ko ay fekaw tuk nilo sa Laumalie. Yung pero si Manny Tigo, yung mga motos ay polo-pola. Hindi. Mana ba ay asyon ng Laumalie mga kanuli. Maaw nga yan itatawag tutuin mo tanan. Kaya yung mga Laumalie, mga silong, magbibiyay mo lang sa nung bufay. Ang ay pumamaya yung tuwan yung ang ay patungiyay ang koin. Huwag yata may mga makuwi. Kaya may ang away ako niya yung mga tatang. Kung rin at tapos hindi wapakal, sisuglay sa kako mga pamakuwi. Amen.
Please stand if you're able. You'll read responsibly Psalm number 8 from your bulletin. Walang lang yung Otua, walang lang yung tangata, ipuli yung ibang, usakakat, ikusami at ibita. Si Oma, Oma Eki. Kung ikay sukan yung huwafay mamani, ayat kung ipakaheka, kung tewa ang kinatami. Abangun ko ay kamay kayo na ipon, huwag at kumang siya ipon. Kung ko tao na mamali, huwag sinulong ay pili, huwag samahan pati. Nababatay yung kanilang hina, mag-away ang loob ni Imam, ay mahina, mga setu, aya, huwag isang tubo. Kaya kung kisang ito ay sipe, kinautuwa, kaya kung kisang karaw yan, kaya lang yung mas kaapapaiya. Ay sipi mo ulo kung nagputoa, iyo, mo sa kamanu foki o bauna. Sione sa hawak ng Ulu'ave, Vesta hawak, kita lima. Ayam, pilihan mo sa kanya. Okay, ito lang yung kumayat nila at yating puto. Ang ikay mo sa kata, kita niya. Kau kahok pemaya, kau tahu ya Laumalie mohoni, jadi tatapi di motor dia mohoni motor doa. Kita hai tedele aja teiape, kailo mahamea tedi falong kiai tedele ati, tedele maha tedi motor wanai mea untuk baik. Wawe tedi falang lagi itu tahu ya, tedi to mea atau di maha ia tedi motor. Mea Ulu'ave o kai tamai o kaakuia. Kono hingai na pehei. Tene to o mea ata. O whakaka kia te kimotos. O whakifanta whikinai o tua. Ai whakorofola o la mahitako.
o eki, a whaitau e kina ki e Otua, a pēni ki kini, a kumaa, a whangatu lotu me rinta i nau, e au tau tau whatahe baptaiso o nā koe. Koia ko kore atu o mea pero o mea anga, tau iwa whāle au ni mango furu mātonu, e lawa pevesi uruaki, o hiva mai i havesi e ua. Ia kotonga ai hiva, kore atu lewa, e omi ai whanau e baptaiso. Ia koe whāmiri, e o kau whataha mai pēni, pai i he tuma o o mea baptaiso, e tau kau whataha e baptaiso, o whanau. Whanau ni mango furu mātonu, hau e ni whapine o omi ki a sisu, e nau kamai iki, ke ne ala pe ki ai, ne ita ai ka wako ka pusi ke mama, kai tala e sisu ke ulua mai. Tolu, e anga whakanotu. E i whai a sa Malanga ti o lau o nau kala ofa pehe. A ngono to Tolu ia i whakatou omi ai mātua e a koe whamiri e tau kau whakataha. Brothers and sisters in Christ, through the sacraments of baptism, we are initiated into Christ's holy church. We are incorporated into God's mighty act of salvation and given new birth through water, believing that God's Holy Spirit is in the midst of all this. For this child is God's gift offered to us without price. Si kainga, koe mea i whanau i a kakai katoa pē koe anga hala, pia moe wholofola mai au tā whamou i ko kalaisi o pehe. E kai lava ke huha taha ki e pure anga koe Otua o ka pau e i kai whanau i who'o. I he pai, pia moe Laumalie mātonu. Koe a mua wetina ki atu ke tau hū ke Otua koe tamai a kalaisi su ko tau e. Ke le ofa o age ke tamasi imi ai mea o pikai ke tuku moia. Ke paktai soia au ke Laumalie mātonu. O i kai ke pai te, pia ke whakahoia ke seasta po kalaisi. Ko whanau ke mea o tala e gospeli nai tohi e maha ke. Kana omi ke kalaisi a tamai ki kou hike le ala te te nau tonu. Pia ka mata lolomi e tau a koa ngā ai te kai nai omi at ngā Tolu. Ka i mamata kia ia sisu na ni tukta maki o me te heke te nau tonu.
tuku pēnā tau tamai ki ke nau hau ki a te au. O wai ta ofi ki nau tō. E o mai whahinga ko iai mune anga o Otua. Ko awe o ko taratu. Ko iai kai te ne tari a mune anga o Otua o hange ko tamasi i. E kai au pito hui a ki ai. Te ani hapai ai tau tamai ki. O ne ai hono ni maa te te nau tōru. O ne fuku tāpu e kina. E tau lotu. E o tua maaf maafi. Ko mau tamai o ki he bali. O mau whawhetai atu ho o whāmu ho ui ki mau tōru. Ke ilo ki ho keresi ko e tui ke awhiona. Whakalahi e mau ilo ko ia. E a koukou mau ai te mau tui. Ke whaaki ho Laumalie maari oni ke tamasi ini. Ke whānau fo o wai o hoko ko e a whamo ui. Ko hi ko sisu klaisi ko mau eiki. Aia o kuna awhio ai pia mo koe. Mo Laumalie maari oni. O pule i he tairingi. E a tae ngata e meni. Ngata ki ke siasi ke mo mea hake. Ia mo whaka e meni mai. Ai ngahi wholofola ko e ni. Please stand and you can respond by saying amen. Eiki alofa. Tuku mai ke tanu ai a tama motua i he tamasikini. Kai whotu ai tangata who'ou. Tuku mai ke mante ai a nori kovi ai takano. Kai mo ui mo tupu ai ngahi mea ai Laumalie. Amen. Tuku mai ke ne mawhai ke ikuna ai takano mo te golomo mamani. Amen. Tuku mai ke te unga aki ai ngahi anga whakalangi i keni. Ia ke whakapale ia i he mo ui tai ngata. Amen. This water represents the Holy Spirit. So let us come and invite the Holy Spirit to pour out your Holy Spirit to bless this gift of water. And for Isaiah who will receive it, to wash away his sin and clothe him in righteousness throughout his life. That dying and being raised with Christ, he may share in God's final victory. Kina roku Otua, may tapoy kina ay bay ko ay whakataipe ay Laumalie maon oni. Ke paptay so aki aho tama yo e. E whaka maay e neanga hala. Pe a whakakofu aki a ma oni oni. I he ene whanonga i he mo ui ko e ni. O a o ke mo ui ta ina ta. We praise you, eternal Father, through your Son, Jesus Christ, who with you and the Holy Spirit live and reigns forever. And all God's people say, Amen. Amen. Isaiah niu mo ui he lot finau kini kini. O paptai so koe he wafa o tamai. O e alo. O e Laumalie ma oni oni. O tau whakahua i tamasi ini. Ke siaso kalaisi. Ko hui ke ako ne kina ia. I he toka te ine. Ko ngā to'o ngā lok whakalistiami. Tawange. Ke nofo ko mā te aki o kalaisi. O au ke ngata anga. Ho mo ui. Amen. Ave ay tamasikin yo tau ki maaiki. Now turn around and let everybody here, the body of Christ, family and friends, let us welcome Isaiah to the church, the body of Christ,
and give thanks to God. Boy tau kalamonu, boy tau palomes, tau kau whakata. Ni tau ni ai kita mesti ko ini, ni hoko ko mate aki o kalais. So let us welcome Isaiah by showing our love. Welcome to the church where Melinda grew up and raised. And thank you, Melinda, for having Isaiah with us. Pea koniu pea mosia, kai ke mosola ni po tuawen. Ke fia pe ngoia o Laumalie. Ke tau tau whakata leo ko nau hiki ati e dom. Ke patai so pe na mo kupuna i Sione o no ti pea kau whakata pea mosia si. Pea ko te hina e o pe, o hiva pea o Laumalie mo whanau. Tau Laumalie pe tau kau whakata. Again, tau whawhitai ke Otua, tau whiwhia, o ia ko tāpua, i o rita, o pe, whamit whinau, o whamit kikini, pia inasi asi, o whawhitai. Ke tau lo, Otua mafi ma whawhitai. O sakarameni ki o e papai so, e whakamo onia, o Otua, o tau Taha'i. O tamai, o ko halo, o tua ko Laumalie ma o ni. O papai so aki ai mai. Ko KUMC ko whakatai ko Laumalie ma o ni. Ako hei pe ai a Fiona. Whakahoko ai sakarameni ku tau tapoe. Ia koe mau koinani te ia siasi, o mātua ka māwhabili. E mau tauhi ai ki tamasi koe, ke hoko koe mātea ki o kalaisi. Tāpe ki nai a kai maa mātono ko toa. O wana hini, kai whai ki o taingata. And all God's people say, Amen. Amen. Thank you. Malanga, Europeo kay isay tao AC yung tao fareloto, ay kay tao to ibawa, tao iblawa today nga des may inuwa, ayaw fafitu, faileba ay tao Malanga. Laumalie mafi tao ang ito sa kay, o korbe na ito po ay mga natabay, ako ay pinilagi, o tufa, diba funway. Whakairo kia, wai tō tōtō kam. Kai atu pe ai whakamalo, tamai pe a mo. Mo koe whoki Laumalie, i e kuonga fui pe. Amen. Tak pe a whio, tua mawhiu, ma whio e tau loto ngā. Tak ke whanau, mo whamo kuna hokei. Tak ki a makala, tak maputui huo, whare mo tāpune. Tak ki he so se tua malolo, pagkahas, umaawinet, tapia iwas, pilihan final, tim, kihe, nahtamay ko to ape o siyasi. Ako kito konsepuasyan, o 5 gram, naman ang malakay, pagkakat o pagkay so poen. Tapos kihe ko ay setuata, ato iya, binitahas, at maa, natulufag, sinaw, sinasari sitaw siyasi. Matapos kihe talabong ko. Siya po, at kapantapu, dahil sa nang sinaw, ang mga Kalesita, kihe po kinapel, bilinta, kihe hinaw peli, family, Laumalie tau kau whakataha i Pakais o i Whohakoen i kai ngatai tau kau whakataha i Malanga o Sapate mahuinga koe. Kaya talangata ia te awo whaitua kai tupe ke mau puke whaingamali koe e whai hapompo e mga Malanga i Kofe o Lau ki tau whanongo kiai e ang koe. O tui ko ang koe ka whamanatuai a tō Taha'i o Otua. Today we celebrate Trinity Sunday. As Christians, we all believe that one God in 3 persons, 3 in 1.
What does that mean? That God is one in three persons that came to us. So we got to really learn and to recognize who God is in His Son Jesus Christ and in His Holy Spirit. So Sapate ito tayo Otua, Sapate o Mahina. Kung iya hindi makafay kihe, yan kita ito tao Sione, pero mo nga hituwi kihe o isiyasi. Na kung Otua yan, ikarin na koy, pero mo ibesi, defay yan, Malanga, Laumalie, gospel, yung Sisu Christ, na hiki, Sione, Taha'i o Imahe, besi ka Tolu o kihe. Ka o kahok kumaya, ito o tahat ko ya, ay Laumalie o mooni, kaya tatang ikimotoro kaya mooni no Otua. Itala ehai tenelea ya teiame. Ka ilonga hame a telefanongo kiai tenelea at. Kabena tautari peatui kaya Laumalie o Tolu Taha'i Otua. Let us believe and accept the Spirit of Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Young people, what is Trinity? Tri means three, unity being one, three in one. This morning I shared with our children that God is one in three persons. And one of the children said, "What does that mean, Pastor?" Then I showed them a cup of water. This is water. And I put this in the refrigerator for many days. It's going to turn into ice. If I take that ice and put them in a microwave, it's going to have steam. So we have water, ice, and steam. All come from Water. So you get to understand Trinity, that God sent His Son Jesus is God Himself, so we get to see who God is in Jesus as a person like you and I. And when Jesus returned to His Father, He sends the Holy Spirit like the steam that we may not see but we can feel. And that is who God is. That doesn't mean God is bigger than Jesus and then the Holy Spirit. God, Jesus, and Holy Spirit are both equal. They're all the same, but in different ways. Imagine we don't have Jesus. There are many denominations that don't believe that Jesus is the Son of God. They believe Jesus is just a prophet, like Prophet Jeremiah, Prophet John. But we as Christians believe that Jesus is the Son of God. Without Jesus, we may not have hope for eternal life. John chapter 14, verse 6, Jesus said, "I am the way, the truth, and life. You must come through me." Believe in Jesus. He died and rose from the dead for forgiveness of our sin. And through Jesus, we receive Him as our Lord and our Savior by faith. And when we receive Jesus by faith and believe in Him, we have hope for eternal life. What is eternal life? When we physically die, our physical body goes to dirt because we made out of dirt. But the Spirit of God that lives within us will live forever because we have faith in Jesus. Many of you memorize John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. And I believe that many of you have learned about Jesus, the Son of God. And after He died, He rose and returned to His Father. And the gift that returned to be with us is His Holy Spirit. So the Holy Spirit is here. And if you don't know the Holy Spirit is here, you need to take some time to discern, to feel, to experience the presence of God in you. So often we get in our car and start driving. Something happened. And for some reason you didn't get into an accident. You made it to work and you came back home. And you wonder, was it because I'm a good driver? Yes, you may be a good driver. But God is watching you.
Because you pray and we have faith that God is with us and protect us. Throughout this pandemic, for these past 2 years, we have been isolated, quarantined in our own home. Many of us experienced the loss of our loved one. But God has been with us throughout the pandemic, that we feel at peace. If you haven't experienced the Holy Spirit, when you're at peace, if something happened to you, let's say you lost a loved one, but there's this peace in you that you feel good, you can move on, there's hope, there's tomorrow. That is the work of the Holy Spirit. So I just wanted to summarize that. The reason why we take this Sunday and celebrate and remember that God is one. Some denomination will ask, will tell you, no, God is three. Tell them, no, we believe God is one. But he came in Jesus, in his Holy Spirit, and God himself, that when we say the Lord's Prayer, we say, our Father who art in heaven. So when you think about God, you can relate to God as a creator who created all the things that are happening in this world. You can think of God in his Son, Jesus Christ, like a human being. So Jesus is 100% human and 100% man, God. So if you suffer, remember Jesus overcome suffering in the cross. So Jesus is our hope, and the Holy Spirit is there to lead you, to guide you, to give you comfort, and to protect you. So what I'm trying to say to you guys, don't feel that God is not watching you. Don't feel that you're lonely. God is here through his Holy Spirit. Thanks be to God. When more than that, I'm taking my home, I'm going to eat out of my now. Kako ito kagay hindi ito kahit Otua ang ito sa katatang pag-ifan kay Bini. Ang sa katatang ito ipufay, ililiw pe ang ais poloka, kaya ito ililiw pe ang koko, kako hang ko ito ang penipay. Kaya fahang ay kaufay daw, kaya mo ikaw, sikum ito ang dapo, o sa kamatalak yaya Otua. Kako mo ni ko ito kahit Otua ko mister. Kaufay ang ikaw tuwi mo, ikaw laway, forfola. E pai e prosperi a Sione, e forfola na pai e sisu koamo tamai o matake. O kaya na ito katerin o kafai kihe, o maalunga o tuwa ang iya permiti. Pe hahifo kihe, kihe no alo, pe lalo taha kod Laumalie maonmoni. Kako itu ya Kristiane, kako ito katerin o metodisi, kod Otua na Taha'i mai i foga e Tolu. Otua ko tamai ko fakatupo ya o kebani pa mumaman o lau yai ay tawtohi tu ya tawa apostolo. Pero tamai ko ya tawtalano kaya e forfolai e fuakama Otua na nengawi e ton senesi pe nengawi at tawtoru mene pe ahoan mana pa mo uwi ko mana pa mo uwi ke pe ahokwa ya tangata. Ya ngawi pe ave tawto ke nga mobe iteni. Pia nofo ai pia koitala ke matu a pia atama pia mo'i ke te teikea a mamani mo whakatuku ai Otua. Ka mohi ko range na fie Otua na nakala ngata pia hoko ai tautea pia te koe pia moau o tuku whakaholoa pai ke ahon o pau ke tau mate. Mate o tau sino. Pia kakoia e tui Sione mahe Tolu pia sisu mono alo. Itala noa ko ia whakama fuo kake. Pea hoko ai whahingai au tangata ko paupe ke mahi. Pea auha, te whoki e. Pea omi ai ke Otua ai kau palofita, ko kau penderi ake, ke te hanga Malanga ia whakatoma la. Ka mublau pe i ngahi tohi a Moses Taiso, a sisu. Age ko pak Taiso, ko kita mai o eiki. Pia di ahot baptizo mo mea ya tala noa. Na baptizo a sisu na e papai ua ai langi. Pia hoko mai ai lupe ko tatau o Laumalie ma oni. Pia ongo mai e le o Otua. Ko toka ha Otua. Sisu na baptizo ongo mai a le o Otua. Pia hifo ai lupe o Laumalie tatau o Laumalie ma oni. O tala noa ia o tō Taha'i Otua. Kia koe leo na eo mo mai o alo pere ena o hoi fua ki ai. Ko sisu ko alo ia Otua. O ku tatau pe a sisu pe o Otua.
Kanai hama ia i tangata ko koe pia moau. Lau kia ia tuia kau apostolo. Nai tui tu ia. E Laumalie ma oni o fau mai ke tau ko o me. Na ko tau tui ia a Kalesita ne. Ku hoko mai a sisu ko tangata. Toi tangata pese ke te au ko koe pia moau. Pia hoko mai ko Otua. Nai tui tu ia e Laumalie ma oni. Pia kapau nai hoko mai a sisu ko alo ko Otua. Pia talanoa ki ai nai hoko mai a ko Laumalie. Ke whakangata ai tau tautou al te tempare o whai whei lau ka tau tui. E Laumalie e tau kai Otua ki a sisu Kalesita o alo o Otua. E whapore ke tau ngahi a kala. Pea i tau tui pe. Kara noa kia ia loma mahi ni māku le sonia i serio e haro ni. Whai o tau whakatonu ki a. E sisu ko e lami. Ke pe ki a ia. Ka tau o kui ai. O kai siasi. O kai te nau kui o sisu ko e alo o Otua. Ange ko si o witness. Nau putu me nau o sisu ko e kalofita. Ko e Kalesita ne me a ko siasi. Peto kisi mo tau tukate mi te ko sisu ko e alo o Otua. Pea tau tui ki ai. Kia sisu. Sione vai Tolu me staha o no. Ko alo tofu peia na whapuri a ko tau. Nai tau tui mai kia sisu. Nai wholofola sisu. Kua koe hala, koe mo oni, kia moe mo. Ko pau ke mo fau ki a te au, ke mo maku ai a sisu. Ai e kule ama ko Otua. I ka pau nai kai hoko mai a sisu. O tui, e o se tau waki konu manu, ki ngai hango te tō an, o whai, ai whei lau koe. Kai whakawheta, kai hoko mai a Otua i a sisu Kalesita. Tau tāria i tau tui ki a teia. I whai ai i tau whakawhia ngai te rono. Paha, whetaki o tau Laumalie. A Sapate kosi, tau whakapanatu ai pente kosi. O ha ere hake ia sisu, ka hifo Laumalie maho koni, koi Otua ia. Ke nofo maho i a te tau tō, ka whautan ki e ofa ai Otua. Ngai kai ke ne tuku ke tau tue noa, i hae haki hono alo, kai hifo Laumalie ma oni o whi ao te mo tato. Kia koe tāla ia nai whai e sisu he loki i Olunga, Sione wahi taha ono. Mana tui me he wahi taha whā, ke wahi taha fitu, koe tāla noa i mo nahi a konaki a sisu i he loki i Olunga i nau kai o moe, ki mua pe nau whanau mātu, ki e goe ke te mani, te whai ai tono lawa ki. Kata ko sa whioi e sisu a mea e hoko ke te tau a ko i hala whanonga te nau whanonga ai. Kako ne whakatokanga te a nau Tolu. E hoko mai ai tono taha ko e Laumalie mo oni. Ke ne tataki ki mo Tolu e mo oni. Ngai la honi maho i ngā utito ke tau ilo ai mo oni. He ko hoko ai social media, ke whakahoko ai ngā tala noa ke ka peki tau te lau tau tō ria whawhai ke e mo oni. Mei he loi. Ko hoko loi o mo oni, te hoko mo oni o loi. Pe e whakautu ia ki e kaharu. Kai sio i tala noa ai aho ni o si a whio i e sisu ko i tautui mui hake ko koe pia roa. Ko i whatongia i a Laumalie maunoni. Ke ne hifo ta taki ki tautou. Ke hau pia taha tala noa mai ha tala noa. Pea te ilo me kita ai loi mo i mo oni te oa te tui no fua. Ia ngahi tala noa. Otua, koe ta mai, o whakatupo he wani mo mamai. Hono alo ko sisu Kalesita na hifo ki mamai. Ke ne huhu i e tau hia te whai o tau whakamokui. Pea ne haa ere haki ka hifo Laumalie ma oni oni. Ke nofo maku ke tau tō. Ko ho'o i he ni e na ke ofo hake pompongi. O biai e ki le o le atu ki a te koe. Te teu ka ke alu ki he lotu. Ka lotu i a ringa i au kuke i he ki ai. Tala sia. Koe ki kaunanga koen, pia moe ki tama koen. Nai lahi pea nai kotia se kuna wike a ke north, ke baptaiso ai. Nai kore pea medita tupe mua ki ave o ki fonga, ke baptaiso i ke whare lotu o no tine i tupu hake ai. O ki kai ko winga ko au, ka ko wia ko kotia sien.
na tuku hake ai pe whai ai a ko i o i mo ui. Te me whawhoki mai pe no ki whoha i tau tauwhataha i baptaiso. O mahu inga ai tō kāte rite o tau tui ki ai. Te ka pau e whehara ke ai tō kāte rite o tau tui ki ai, te ai kai ke mahino ai ai Otua. Ta koe tau mahino i ai Otua i a sisu na e hoko mai koe tangata. Te he tangata ko ia te tau lava ke whenā pas. Te ai hamea ki tau whaikata i ai, na i kuna i e sisu he kolosi. Ta koe kuna i koe a e sisu i he kolosi. Te tau lava pe i tau tonu. O i kuna i na hoko mai koe tangata. Pea ne i kuna a mamani. Ne o te tau skala ke ngā whaikata o i kala whono ngā. Nā tau ilo na e ai ai Otua na hoko mai o tangata. Te nā ne i kuna i ia. O ia. E lava ai, e tau i kuna i ai whiri, ka tau maku ai homi kai tata. Pea koe Laumalie māno ni koe tala sisu, e hao ai Laumalie, ke ne wha mo oni ke te kotou, o biai ai Otua mo ui. Koe tau roto e te siasi, o biai a wha mui. O biai a te tau ose ai me mamani koe ni te tau tuu, ki he aho e Otua. E koe aho ia wha māgo e mo ui, nā tau tari a sisu Christ kono alo, te nā tau kai ke tau tari a sisu na hifo ki mamani ke whake ne mo ui ko diako ki tātou. Na whawheta e koe Laumalie o tau taha Otua. Ke whakamohoni ka tātou pia koe tau whanau pia koe taha u. Koe Otua o taha pe. Ka u ne whomai he whoma e tonu. Koe a tamai, koe aru, koe Laumalie maa onu. Kai koe na baptaiso ai a pepe. I said when I baptize a baby, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Father Monia, o Otua, i e toko tonu. O tau kawhata i baptaiso o Isaiah. Pea mo katoko toa pe. E mo tau baptaiso koe ai, ki tamasi koe, ke huafa e toluni, koe toko tonu, koe tahi pe. E reo mo ke misteri pe a tau taha i Otua. Ta i tau tui. Koe tau tui, koe misteri. Koe teki ke tau mamata ki tau toki i ai, na kos tau tui pe. Ko ngāwe i a Laumalie māno ni e tau tui. Whawhetati hane koe tau loto na whai perfina. Ko Sapate ko sina tau loto te kaki haki. Nai hangeke ka i kai honu, tau kawata ka ku perfina i Malanga Sapate ko tonga. Koe misteri a Laumalie o whakapokui. Ka koe whawhetati. Tātua kuhu ia se tua. O e sipa e tau amanaki. O moto koto ape te mo tala loto. Nā tau go through the death of our loved one. But for some reason, we have that peace. O tala noa ki ai a paula e whiripai mahe whaa. O te putu o mo loto mo Laumalie. Nā tau hake mea koto ape i loto me whakapeta. The peace of God will come and bless you. That we may not understand why we have so much peace in the midst of death. That is the work of the Holy Spirit within us. Peni ka umaamalita, kutofia ko fuaki tauhi, mai ke hoko, Isaiah, maki mate aki makalais. Kaya Laumalie maoni is here to stay to help you, to be a counselor, to be your teacher, to help you. Raise your son in the Christian ways, believing that God is with you and God is with us. Iyo, kahokomai a Laumalie mo'oni, te tataki ki tau tō. Siasi, ulo tō malolo wat, a meto DC. Koe wia, koe issue, koe LGBTQ, pe koe gay, pe koe lesbiani. Koe tala noa, koe ofa ai Otua whai maki tau tō kutoa pe. Otua ia ula, na Otua ia o kone opa ia tātou toa pe. Pea hifo a sisu ki mamani. O ki tai ke tau ren ke tau whai whakamau. Ko hai o tonu, ko hai o mo'oni. Ko hai o lelei, ko hai o kukori. Tau tuku ke Otua ke me whai tau whakamau. Tau tui ke Otua. O kune opa ke tātou toa pe. Pea whamole mole ki tau tonu. Tau tau ngāteri ke tau tui ki ai nai. Hoko mai a sisu. Ke te kia te whakamolore te tau ngā hala. Nā koe Laumalie maoni, te re tataki ki tau tonu. O tau whai a hala ko toa pe he hao e Otua. Mai whawheta, o
sisu ko al fa ko ko maman ya ko Laumalie ma do ni tene tataki kita do kita wi wa mo ni na fa ya kwata ama hila awa ya fi ya fa ya tala noa ko haye hiki ko haye nofo ko haye alu ko haye kaje alu ko tui ko mahutinga ko tala noa ko ni tantang ya sisu ni tamo wi yang kena Laumalie kita tataki kita do yang tagen kita kafa Taha'i lo yang mo itu ki Otua na dengar kita do ko to ta ko to pe ko ini si Otua yang tahu ko to pe ki Otua yang Otua kunetan kita do yang kunefanya ta fa ta ka yang ko ini ke Laumalie ma ni ni hana to fa han ya de ko de mo ko ko mai ya uma no ya Otua ni kai kita Laumalie na e mo tu mo fa mo tamai mo kui ikai ko ta to tahalot mo tau ya ko Otua mo tau ya dia ko ya fai ati ang fa mau ta don ni aho to ha ele mai ai ka ye tai ta mi nasia le mo wi ta fa pa pa o ta ya sisu na ngam ta to he Otua ka ta ya sisu mai se ta mo wi ko ya na hi fo te kia ta mo ya ya ka pa o fa ta na fa ha fo no nga ni he la Laumalie ma o ni ke ta ta ki ta to Fama lo layan to ya to ma paulo eta tu ke Otua ta mai ko al ko Laumalie ma on ta hi fo no mai ko ta fo lu to kwa nga apa ha lo tu ta ka ai fa pa pa ni ta ka ni sias pa Kalesita ta lo ke Otua ta mai ko al Otua ko Laumalie ma on ko ya te fa ha ta to a to lu ke ma mo ni o fa ke ta ka fa ta to ta Otua Sapate ko kita ni fakataha itu ke Otua na ni ofa ke te ko te moa fa ki ho alo na ko ya ta fa mo wi ta ke la Laumalie o Otua ke ta ta ko te moa ki mo ni na ta ma wa Laumalie o ta Otua ta ta kilo o ya ya amana lele ki mo wi ta ta ni wa fa ta ma al Laumalie ma o ni amen kadang ni tahu tu ini orang tahu ni betul tu ini mana orang orang furma orang ni mau no ni ma sisu naik bolok mo o Laumalie siapa kita no ni no to ni bukan sisu o fuku lo to ngala fa ya mak tahu lang au fa ki fa fa
We're going to read together the affirmation of faith. We're doing our apostolo, Sapate, Tolu, Otua. Kita ulang. Kau tuh dia keluar macam kau itu amal ebadi Malanga. Yang sisi Kalesita, kalau mereka tahu ayat itu Laumalie Tolu. Pero yang kita mau kumel, nasi yang montus payah, kalau sepayah yang dia terlihat, nanti hari itu kihe, perneto itu memang Taha'i mati kihe bayi, Sione ni manungkata Otua macam mana, jadi hari ini biaya orang bayi macam Otua itu Laumalie Tolu. Siasta Taha'i, feo yang kita imam, famo yang harap, itu sino, yang mau kita kata, kaya tekmoto luar eki, yang ini Laumalie ko, kita lo tu eki alo famai ketek madon, Kalesi alo famai ketek madon, eki alo famai ketek madon, amen. Kaya kongreso ito si Suklay sa mga Otua. Kaya Laumalie Tolu. Ito kuya kaya mo siya sing, kaya pehe kaya kaya siya, kung kita tol mo nung ito. O wanahin, at 5 years taingata. Amen.